O te fia o whalofan whatalo whatu fo le mai monga lo tātu nu, le fu o tātou whailoa I se whapoponga o tātou pokolame o tonga o mena tupu Samoa lo maia mo se whapoponga le nei. E mo moantu I tātou tala, wa le no fua ile whainga malo fo o le whatu le atu Samoa o tasi, le wa pale mai le fo le tita inga le sao le atu o ina ua tā pena. Ma whonoa whaatope le kāpeneta mo se awala po se emergency budget ina ia pāsia e lawea ina ai le mana ongo tangata whainga wenga le wa taunu mai pe uru whale me le whainga malo fau le fast ua tau tasi le vai aso ona le tu mawhai lea ona maua se leni e tangata whainga wenga le malo o se whapoponga le nei o le nei tala. Ia, o le so whaali manino ai lau tau no whangatu stala o le ua pāsia lo ia le kāpeneta. Le fautuanga tu inatu le tatou ngao mamalu le malo. Ta pena ina le tatou lo yesili. E momoli ai le talo sanga I le tūlanga upasia le kapeneta. Le tatou emergency budget. Tasi o lima I lalo le tatou whaavae o lo ia inga e whaatanga ai le whainga malo mai le taimi. Ini mata upu whaafosei. Po se taimi fo e whaafosei e tatou ni whaalawe whaala natula. Ia pole alava fo le tūlanga e o mai le taimile nei ono fesuia inga o whainga malo. O le so o le mata upu na lo tel kapeneta ua pasi ai le emergency budget e tu inatu la fionga I le malu le malo. Ua sau noa manino le fionga le lipa le mia o le tula I mai o le whawhita uli ua whita iai ma le ulu fale mai o le whainga malo fau o le wana fauta manofo tampena iai le ofiso tupe o le mtanga lwenga o tupe le tunu o mo le tapena ina o tūlanga e tu ina tu ai se tālo sanga ma se fautuanga I le hao le malo e tu sai ma se leni mo mia e whaanganga lea I mana onga po tutongi o tangata whainga lwenga le malo. O nei foi sa tu ina mai li poti alo ia le mtanga lwenga o tupe la tau te whai loi na mai. Mafuanga o le ala tapena ai le wha moe mai leva yaso, ma leva yaso e tu ina mai ai, tupe e angai e whaatanga inai le sainia lo ia mamamori leo le malo, e tu sa matulanga le tula fono le tasi o lima. Wha moe lava ia, ina ia aua ne I toa lia le tunu. Tongi o tangata whainga luenga, tulanga le whaatinongo tiu te wha le malo, o tangata ngase mo le awina atu I fafo, ma le tele o isi mata upu o lena mamori mai nei le tae au le ofisa o le tupe. Ma le o fai e le fai unga le kapeneta I le so. Pasi alo I le tatou la la aloa e tango fia le tasi o lima ina ia whaanga I oi pele tunu. Ia, e manatu o inae tari e fo I le tele o nisi o atunga lunga. Wa e tau mai nei le tatou whainga malo. Fai tasi vai aso, ona le tu e maua le se tongi sesi. Al taimi nei lava, o le te mauni o taimi mani taimi sa whaasiri a wanga luenga mo le malu o le tātou o whenga luenga le malo. Pei tai wa tā pena e wha mua o mamai e tātou priorities. Wha mua tutongi o tangata, wha mua mamai tūlanga taunga sengase, wha tūlanga o mamai mea alwhalmai, wha tūlanga o mamai foi. Ma mea te tauna ave I eil wha mua o ngā luenga wha tino I te tonu o le malo. Ma lea ua manatu ai. Le upasia lo ia le so ma le afa solo me e au no ma se tatu to e popole e pe se tu langa la mati ai le to e mau tongi tanga te whainga luenga I le si lua tolu whāwa I aso le rumonai. I liso tātou tala ua te ena le fionga le te tai o le malo opo le ripa le mia le fionga la ule le mai le tole o te pola tai vau forces made. Niso tua inga manisi fo yo fam talanga na sala lau lunga le upenga o tafa ilangi. E fa pia na tau fia o ia I le mautanga singase. I le fale mai matotua ono le tūlanga le anto toa o le soifua manoloina. Sao no le fionga la ule le mai le toa o lo se lau pasene lona ma. Losi ma lona soifua manoloina. O se whapoponga le nei o le nei tala. Le ai se taua e leini manuanga. For the last 4 years and for the last 8 months, sa tau mawhai ele ngā lue ina o campaign ma me ala vai ngā whao. Your body is not a machine. E ele teimi e tauna mana o mi ai lo ta oto mai malo lo le lei. O lo vai masani a umino tu.
ia fa penal ngona tina e lua se lau valus furu tu la na o tu la ia fo fola na vatau al fanga fa faile tu nu ato lima su tasi tu malo tele o taimi le lava le moe tele o taimi le lava le malolo ai no watau nu wa maua le tolu sfulma le lua o sui a wai langolango ina le fatu tu ile tu sa motas ia nano to au langona i lore tina o le tino ia le tu te vai mai mo to si mai le atol malosi ai le fa pe ia se tu fa maunga ai fo le taimi te mana mi e lo malo lo le lei au te le ngase o te le tau fia fo le valma ona ia medical doctor masani la ku aleki e vai pe e você meu tau limonia ia pe a fia ni fa bela be le malfia Inisio tātou tala, mai le whainga malo le o tula ina i le foio le ina le sao le atono o. E lua whonga vetalai o Malta, po sui whonga vetalai o Malta, o loo fuafua le whainga malo le o pale mai, e whaatau no, e whesoa soani le tau sienga o le Malta whono o le palemene, o se rauli i linga le nei o le nei tala. O le wha moi po le nao lo i lalo i whainga wha vaia e whatu tu i le tusa mo utasi, e lua sui whonga vetalai. O le mafuanga fo, na alu alu la. O le fong, wa fio le fonga vitala ia pari i fono. A fio ia aua pa awisi fono. Ai tu ule mata. Under the standing order, ele mawhai no ese uma ia fonga vitala ai tu ule mata. Ona iei emergency tu tupu ma me umo le tunu. Ala iei tangata me whai na whai le fono le parliament. That is in the standing order. Ia le taimi wale mawhai e o paau, le mawhai pari. Le na tofi ai ale vena e whai masui whongo whetalai nā taimi. E alu e tau ave malanga mo le mota. O mātou talitonu la, o le tasi le whainga whaavai fau le la tātou wanga i e. Ai a mai le whaataua e tina lesi sui whongo whetalai. Ai ta mā lesi sui whongo whetalai. Wapena fo ila le gender equality lea e tina le sui paramia. Ai ta mafo sui paramia. O le mafaufaunga le na fatu mai tua i temi o ta pena mai le ana batau o le fatu tua i le tusa mo ta. Inisio tātou tala, i le whaalau i loa ina ai le asona na fi le whaatautonga o le palemia ma le kāpeneta. Lona se fulu ma le balu o le pae inga le neia le antuno o. O le ua whaalau i loa nisio mata ngā ruenga. O le awa aia e le fionga i le palemia, le sunga lau le mani atoa, le o te pola tai vao Forces Mid, wao fi ai ma le matanga ruenga o leo. Na mo le vanoe fesilingi ai ia le fionga le tai o le atunu i sona fidangalo, inisio whaasala longa, ma nisi fo i o whamtalanga wa nginga i lunga upenga ta whailangi, o le tula i mai o le fionga i le ripa le bia na te ia na matanga ruenga o leo, o se tūlanga o le a whaalia ilo na malo sianga, e ave se ai nisio mo lianga o lo whaasanga ia te ia, lewa i luma le whaamisnonga na whauluatu na matanga ruenga o leo. O se saunonga manino le nei le fionga le te tai o le atuno o, e whaamalama lama i le nei tua inga e whaasanga ia te ia. But take it from me today, the court will take its course. E le aise me whapena i tūlanga fo me mata upuia na e tō tifia o le au te awhiai. I can say this all the time. I've been through and been involved and affected with some of the challenges before. I claim my innocence. And time will come if aali ai le mi o tonu I mta upu uma ia e tula I lumo le whamsinonga. Whaalu mta upu I lumo le whamsinonga. Laua I ao le whamsinonga. O la le tali e me le whamsinonga. O le tali nai muli muli tai e le whainga malo. Mane tātou tala muli muli, ua whaamau dia mai e se pepo whamtalanga mai le matanga ruenga o soifua malolo ina, e whatoa mawhai o nalo ia, le toe ave sea lo le tūlanga o le pepesi ai o le whaama e le whiwa pona iwi, le na awhia hi Samoa, ina ua antoa le lua se fuwaso, e le o toe wa aia pe mori mawina, se tasio le atunu u, e a awhia pe adia e mai a unga o le whaama i o le tanki whiwa. I whaamaumaunga le matanga ruenga mai a Januari, le matanga le nei tausanga se o mai le nei taimi, e se furu tolu afe lima se lau whaasuma tolu le whai, o le mamando le atunu na pe sia I le whaamai o le whiwa pona aiwi.
ai whanga whema le wha na wha maonia i le whale so e toto i mato tua le a fia ai i le antulanga o leo wa wha mawina le matanga luenga so i fua malalo ina ya na to wha maumonga wa tu i tia i le lua suma 5% le a whai o le atunu o e a fia le wha maki o le pona iwi le taimi nei pa tu sa tu le vai yaso na se vai atu nei le ono se lau 5 se fulu le a whai o le atunu o na wha mawina le a fia le wha maki o le fiba pona iwi o le iwa suma tasi pasene o le malo le atunu na a fia i le vaenga le 10v1 po le ditu ai ngā siama lea le na a fia i lo tātou nu a iwa pasene o le na a fia i le tūlanga o le siama le 10v2 le pe o na wha mawina le matanga luenga o soi fua malolo ina o le fitu sfu pasene o i la tau na a fia e au fia i mawhanau o i la tau ia e se furu mane 5 tau sanga a ngai i le tasi le tau sanga na a fia e to ono na wha mawina le na whano soi fua i le wha mai le nei o le fiba pona iwi o tau lunga tātou pokalame o tonga e pia na tātou whiloa iai le nei fo i yaso ia manu te le ina whaipa matuta le nei yaso tātou whiloa i le aso atayau soi fua mai manuia